Malibongwe igama lenkosi uJesu Kristu, makwandiswe lina nonke umusa nokuthula ngoJesu Kristu inkosi yethu. uNkulunkulu umuhle nakulesi sikhathi samanje noma ngabe kunjani kodwa uNkulunkulu akashintshi futhi uNkulunkulu luthando. Siyambonga uNkulunkulu usimisela abapostoli usimisela abaprofeti bakhe, usimisela abavangeli, usimisela abelusi nabafundisi kuyibo uNkulunkulu abasebenzisayo ukuthi basiqeqeshe basikhulise ukuze sipheleliswe emisebenzini yokumkhonza uNkulunkulu. And then sibonga futhi uNkulunkulu ngebandla alimisile lona lingukhanya weze luyisawudi lweze lapho sibona amandla nenkazimulo kaNkulunkulu ngalo ibandla lenkosi uJesu Kristu. So esihlokweni ngithanda ukunabela sona kulesi sikhathi samanje ukuthi know your worth and your value. Yazi ukubaluleka kwakho enkosini uJesu Kristu noma uNkulunkulu. Know your worth, you know your value. Yazi ukubaluleka kwakho ngesizulu enkosini. So iverse engizolivula encwadini ka1 Peter chapter 1 eversini lika 19 noma soqala ku18 elithi nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawo yihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide 19 kodwa ngegazi elinqabileyo lika Kristu kungathi elewudlu elingena cala elingenabala. So uPetru lana incwadi yakhe yokuqala chapter 1 verse 18, for you know that you were not redeemed from your useless, spiritual, unproductive way of life inherited by tradition from your forefathers with perishable things like gold and silver, but you were actually purchased with precious blood like that of a sacrificial lamb, unblemished and spotless, the priceless blood of Christ. The priceless blood of Christ. So ufuna sazi lokhu uPetru ukuthi azange sahlengwa ngani ngegolide nesiliva endleleni ezimbi esazithola nathi zihanjwa emhlabeni. Uma sazi ke number 1 mele sazi ukuthi kunomthetho wokuhlengwa eBhayibhelini uNkulunkulu awubheka. Uma ke sisubheka sobheka Leviticus 25 Leviticus 25 verse 25 lana lithi khona uma umfowenu ebampofu athengise ngefa lakhe kuyakufika isihlobo sakhe sihlenge lona nomfowabo athengisile ngalo. Now lana kwenzakala indaba yokuthi uma umuntu efikelwa mhlambe isimo sokuthi uba mpofu akasakhona ukuzimaintaina empilweni, then yena azithengise komunye umuntu ukuthi abe yislave or aphinda athengise nendawo yakhe le abehlala kuyo. Lithi uNkulunkulu uthi isihlobo sakhe seduze irelative yakhe isihlobo sakhe sizomhlenga kulokho kungumegama ukuthi mele amthenge back ambuyisele back endaweni yakhe okumele abhadale lo muntu lo azithengise kuye leyo nkosi leyo ayinikeze imali then kuthi kuzojani ikhulule umfowabo nendawo yakhe abuyele efeni lakhe. So ukuhlengwa lana noma to be redeemed is to be purchased back noma ukuthengwa. Now igama engithanda ukusebenzisa lana engathi mhlambe lingajwayeleka libe lula ukubhaila umuntu uma umuntu esekhodi evelelwe icala kuthiwa ndoda isinikeza 5,000 bail or 6 months ejele bese isihlobo sakhe singaphandle sithi no i5,000 ikhona na nyambela out umfowethu noma udadewethu ukuthi angasagwetshwa. So kanjalo nalathi uma umuntu ebampofu eyinikela komuntu eyithengisa bese isihlobo sakhe seduze senza njani siyamhlenga ngemali. Then umthetho wokuhlengwa ukuthi kumele kubhekwe ivalue yendawo, leyo ndawo leyo ibiza malini nalo muntu lo uzithengise ngamalini bese ke lesihlobo sakhe sikwazi ukubhadala leyo mali leyo back plus interest ukuthi lo akwazi ukubuya. Then lana uPetru uveza ukuthi nathi singabantu sahlengwa nguNkulunkulu kodwa akasihlenganga uNkulunkulu ngani ngegolide nangesiliva. Oqala nje kumele sikwazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungumdali wezulu nomhlaba.
uNkulunkulu uthi konke okula emhlabeni kungokwakho watshela abantwana bakaIsrayeli uma ufuna incwadi ezenza ukuthi nina ninikela ngoba nicabanga ukuthi mina ngilambile kodwa mina ngoba ngiyazazi izilwane zonke ngabe bengilambile bengiyakuyihlabela mina kodwa ngisuke ngenzela nina so ngoba uNkulunkulu umhlaba nokugcwala kwawo ungokaNkulunkulu aphinde futhi uNkulunkulu athi igolide nesiliva lingelakhe elasemhlabeni igolide nesiliva lingelakhe elasezulwini ngisho isihlalo sakhe sobukhosi uNkulunkulu isihlalo sani segolide nezitrata zeJerusalem elisha yitrata zegolide unalo uNkulunkulu igolide kodwa manje uPetru uyaveza ukuthi azange nahlengwa ngani ngegolide nangesiliva noma uNkulunkulu analo igolide nesiliva kodwa azange uNkulunkulu asebenze ukusihlenga ngalo igolide ngoba uma umthetho wokuhlengwa ubhekwa inani lalento kumele ihlengwe so wathi kwanda kubhekwa inani lethu kuNkulunkulu kwatholakala ukuthi siyabiza ukubiza kwethu noma ivalue yethu indlula igolide nesiliva elikhona emhlabeni elikhona nasezulwini so kwakosa ukuthi kube khona okunye sohlengwa ngabo okuzonela ukuthi kusikwazi ukusithenga back uthi lana sihlengwe ezindleleni zoyihlo ezibhubhayo and then sizokhumbula ukuthi uAdam noEva bayinikela esonweni the day bavumela ukulalela uSathane the day bona benza njani bayithengisa kuSathane from that day isono sababusa then uNkulunkulu now ufuna ukusithenga back asisuse esonweni asibuyisele endaweni yethu efeni lethu asimise njengabantwana bakaNkulunkulu uma ebheka uNkulunkulu ivalue yokuthi angasithenga ngani back watholakala ukuthi igolide nesiliva alikwaneli lokho alikho igolide nesiliva elingasini njani lingasithenga back noma lingasihlenga so leza uNkulunkulu wayenza njani kodwa wasihlenga ngegazi elinqabileyo lika Kristu kungathi elewundlu elingenacala oqala nje uma ubheka umthetho kaNkulunkulu uma ekhuluma ngomnikelo kufuneka ini iwundlu elingenacala futhi elingenasici kodwa nalo gazi lelo lewundlu elingenacala elingenasici nale igazi leimbuzi neenkomo azange likhona ukuthi umuntu limhlenge noma bathi bebayilethe iminikelo yamacala unyaka nonyaka bahlaba imbuzi bahlaba izinkomo banikele unyaka nonyaka abanye bahlaba amajuba banikele unyaka nonyaka kodwa azange kwanela ukuthi umuntu ahlengeke esonweni ingakho uNkulunkulu kwakosa ukuthi athole okusanele ukuthi sikwazi inani noma ivalue ezowanela ukuthi sikwazi ukusithenga back noma ukusibhaila out esonweni kwafukokosa kube nani uthola le igazi elinqabileyo na ukuze akwazi ukuthola le igazi eliyingcwele kwakosa ukuthi athole umzimba oyingcwele manje umzimba oyingcwele otholakala uNkulunkulu kwakosa ukuthi athole intombi umuntu oyintombi ngoba intombi regalo kuwumuntu owenza njani ongenasici ongenasono omsulwa ingakho nofuna incwadi yeSamuel chapter 14 Revelation chapter 14 verse 1 lithi 144,000 abangama virgins azange bamthinta umuntu wesifazane kodwa balandela iwundlu lapho liya khona azange utholakale negama elibolile liphuma emlonyeni wabo labo yibo abayomana nenkosi 144,000 bame nenkosi entabeni yaseSiyoni ngoba yini bama virgin kuba kubeswa yini ubumsulwa babo so uNkulunkulu kwakosa ukuthi abheke ukuthi kumele athole umuntu omsulwa oyivirgin ukuze akwazi ukuthola inyama but now maningi ama-virgin awayekhona by then but wakhetha ubani uMaria ingakho Elizabeth athi ubusisiwe wena phakathi kwabo bonke abantu besifazane isizalo sakho sibusekile ngoba uyakwenzani ukuzala inkosi nomsindisi so uNkulunkulu wasebenzisa ini uyi-virgin ngoba uyi-virgin kuwumuntu omsulwa then uNkulunkulu azange asebenzise imbewu yendoda kodwa wasebenzisa imbewu kaMoya oNgcwele wasolo wesifazane uyamkhulelisa uNkulunkulu ngomoya oNgcwele ingakho lithi wakhule intombi yakhulelwa ngomoya oyingcwele then kwaphuma ini iwonakazalo kwawo wazala ini umntwana ogcwele umoya oyingcwele lenyama leyazalwa that day eyathiwa igama uthi uJesu Kristu yayingcwele from that day iphuma ingakho umuntu athi uJesu wayeyinyama waba uKristu maseke umoya oyingcwele ukuthi akunderstand ukuthi uJesu waba ngcwele sukela aseseyihlwili waba ingcwele ezalwa waba ingcwele noma sekazondlula emhlabeni esiphambanweni so
waba yiwundlu likaNkulunkulu engenasici laba ngcwele sukela ekuzalweni kwaze kwafinyelela isikhathi lokuthi lihlatshwe ukuze kuphumele ligazi elinqabileyo kuleli wundlu elingcwele noma le wundlu elingenasici kwaphuma igazi elingcwele ileli uNkulunkulu asebenzisa ukuthi asihlenge ngalo. So uNkulunkulu wasebenzisa ubungcwele ukuthi asikwazi ukusibhela out ezonweni zethu. uNkulunkulu wasebenzisa inani eliphezulu ingakho sihlebe sithi sathengwa ngenani eliphezulu sisho leli gazi because igazi lini liwumphefumulo kodwa lo mphefumulo awufani neminye imphefumulo la emhlabeni. So ingakho uNkulunkulu kwamkhosta indodana yakhe ezelwe yodwa ngoba siyabiza siyigugu kuNkulunkulu. Ingakho ngithi mina you must know your worth. Yazi ukubaleka kuNkulunkulu ngendlela okubaleke ngayo kuNkulunkulu ukhoste ukuthi uNkulunkulu athole igazi elinqabileyo ewundlini elingenasici ukuze akwazi ukuhlenga esonweni. Ngisho igold nesiliva noma ungayinikela uhamba uyothwala ngoba ufuna igold nesiliva kodwa lelo gold nesiliva angeke ukwazi ukuhlenga umphefumulo wakho ngoba igold nesiliva aliwuneli ukuthi ngingahlenga umphefumulo wakho. Ingakho ungazithathi cheap nawo umuntu uma uyithengise kunoma ubani uma uyithengise ngenxa yedakamizwa uma uyithengise ube umahosha uma ufuna igold nesiliva. But know your worth. uNkulunkulu ubalekile. You are more than igold nesiliva. You worth more than igold nesiliva leli analo uNkulunkulu leli ahleli phezulu leli ahamba kulo. But wena ubiza ukudlula igold nesiliva. Uma uJesu enza umfanekiso uthi kwafana nomuntu owahamba endaweni wathola indawo ene treasure then wathengisa ngayo yonke into anayo ukuze akwazi ukuthenga le treasure. So kunjalo nakimi nakuwe mntaka baba ukuthi uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa wadela konke wathola ivirgin wakhulisa ngomoya oyingcwele ukuze nje azohlenga mina nawe ngenxa ukuthi njani udura ukudlula igold nesiliva. So uNkulunkulu ubalekile ngendlela eyisimanga. uNkulunkulu uyabiza. Ingakho ngithi mntaka baba mawungazithengisi ngenxani yegold nesiliva. uJesu uthi maye uke ukusiza ngani ukulizuza igold nesiliva kodwa lahlekelwe umphefumulo wakho ngoba manje ayikho into engawuhlenga umphefumulo wakho. Engakho uMncwadi waseHebheru ithi awusekho umnikelo ngenxa yesono. Alithi iBhayibheli akusekho ukuthethelela kwezono kodwa lithi awusekho umnikelo. Uzoletha ini ke this time because igazi elinqabileyo kwakwazi ukuthi lisuke ezulwini lingene ekuvirgin then ukuze liphume leli gazi la esiphambanweni laphalala esiphambanweni ukuze wena uhlengwe. Manje yimuphi umnikelo esingawuletha ngoba igold nesiliva kusobala ukuthi angeke lisize ekuhlengeni umzimba. So ingakho ngithi know your worth. uNkulunkulu yazi ukubaleka kwakho enkosini. Yazi ukuthi ubalekile kuNkulunkulu. Yazi ukuthi uyadura kuNkulunkulu. Ubize ubungcwele. You cost uNkulunkulu iholiness ukuthi akwazi ukuredeema. He redeemed you ngegazi elinqabileyo precious blood from a holy lamb ukuze akuredeeme from esonweni sakho. So ingenxa ukuthi uyabiza, ingenxa ukuthi ubalekile, ingenxa ukuthi uyigugu kuNkulunkulu, uyinhlamvu yeso kaNkulunkulu. Ngobalekile kuNkulunkulu uyacosta too much kuNkulunkulu more than igold nesiliva. So ungazithathi cheap kodwa yazi into ababuthi wahlengwa ngegazi elinqabileyo. Ingenxa ukuthi wena uyadura kuNkulunkulu, ingenxa ukuthi wena uligugu kuNkulunkulu, ingenxa ukuthi uyabiza kuNkulunkulu. Inkosi yomusa ikubusise uhlale njalo endaweni yakho uNkulunkulu akumise kuyo yokuba umntwana kaNkulunkulu and uwazi ukuthi you cost more than igold nesiliva elikhona emhlabeni elikhona nasezulwini. Inkosi yomusa ikubusise iqinise kuwe ngaphakade. Amen.